General Tire dan na Vranskem. Sem pogledaj, kakšni avti so se pripeljali, no. Sonček spomladanski, pa proga je dobro pripravljena. Kljub temu, da je suho, imamo tudi vodo pripravljeno tukaj na Vranskem. Danes bo en tak avtomobilski alpinizem. Ajde ti! Sve je tako, da bi imel dereze. Po šniclih diši, po nafti diši, izpod vozja kapla. Ja, temu se reče avtomobilski spa. Obje, zdaj smo prišli na svoje, ne? Bo, ne? Bo. Zdaj gre za res. Zdaj gre za res. Evo ga. Šakl. Če? Lej ga vedela, sploh ga ne vidim, tu ga je potopil not. Gre! Eto! To, rešen! Še to, da vam pokažem, zakaj smo dva vitla rabili. Le to. Ha? Ej, Toyota, ne? brez Toyote pa ne gre, ne? Ne. Bočnica. Vidite kako bočnica prime. A vidimo? Ava to! To! To Bavarska! Evo. Poravni kolesa, to ni prav, to ja. 4Motion bo, evo ga. Bo. Pa kaj vam rečem, no, na pravih gumah je skoraj vse mogoče. Tu na teh krampih, šalovala. Je pa kar fajn ta event, ko ne rabiš vlakastih šuhih hoditi okoli, ha? To je to. Takole je, zdaj jo radar ne prebere, ne?